Bismillahirrahmanirrahim. Pemuli na gurut taji patahuding. Dito naru ya. Istilahnya pegurut tak kaji patahud di situngan na tu. Hadi apa tu di sukara na calon itu. Ya tujingnya na calon. Kalau murid na gurut tak hadir. Saya pernah tanya langsung. Biasa tanya mak. Kalau ada taruh ya mak dia gurut tadi calon. Mak baca ayatmu tapi na capu-capu. Na capu-capu ni tu tahu teman-temannya. Capu-capu ni, makomo tu matu nara masujingnya dia na masek. Yo paparuye makukuha na bampa. Hey, masuk ko. Wah, na bampa hataw itu na palupa-lupa hayo ko guru tadi itu. Magi na chalawon. Desa utanay makadaka. Maga pi rutay bampa makade guru ta. Iya ko angka tau isuro makde na ibarasa pasti macai. Suruh makde angkat tamuta na isuro makde iba-iba inapa isuro makde pasti makere-kere makada yo runtuk dia nak mematu lau jemui. Jadi ya tu paru ya madari tu nak kenal sama kaliliang dinina. Madari nak kenal sama kaliliang anak-anak. Madari seta-setangan na sama makade setangi calak ka anakmu pematu lau jemu. Makitu iya makade guru tapalici supaya jaga anak ganggu. Itu guru tanah capu-capu ni mak percaya mak tu tapi na sapu-sapu de na bampai de na sese de na kan de jadi na campak-campak ni masuk ya pak ya nang katau Mario ke suruh mak de na Mario mo de itu na ganggu bahkan na pak guru na malapor maka mak jasi pak ya di makiro jadi usahakan ni ya makanya itu ampa ya pak kong kaju ni tetap bana raja-raja takkan tulis serai bulu-bulu ko to maknepi kadang ka jin na ye law bani bampa itu na ye rota punan kada me ka tabang itu ko wajay kakama ko ko tumonro elete ko karoju marajo ko rumlo bajo pitare wa tabang di na marigaga pak di ni rita yule ni rasa makna serai bulu-bulu kada ka je macawi ko lo ni tampa-tampa kada to tampa-tampa itu naju makna me ka tetap bagi ko wajay elete ko kung kako tujing ya Pak Deni tau elete ko aju maraja ko no romulo idi na lagi kung kay te kuyasi bolana ni tatay bolana macay ya jiro jingi ka de ka bolana aji itu non roy o komitasi o komyase na wae o komibunge o komit may ka non roy ya kung ron na ton roy talaga data macay ka nalasay ki nasa kure matambangaju ne namabolo ngalon na nakke memang ni maka dapat juga boleh ya lengi kemampuan maupun Allah Ta'ala bisa menyakiti manusia karena itu kemampuan ia jaja tak ada balati matapak memangnya angka tahu nala saiji aja minta piarai aja ni kota lagi akan lagi depah lagi satu mata rupa masih nggak situ mata sandre na tulian ke zaman itu iya magampang aja na talengi tapi nak mana kada letek ko ada itu nandri aja na tapandri letek ko korumulo jaju mabela korumulo mereka tak bagi ko baje tu mereka dar selesai makanya mayo ko tatap bawa gina la sai maka menjo na taye de na pasak bisa di kana la gayon roh data na la sai ta di orang tua dulu kan begitu na paguron yo mako pa mabuta taru ki itu bisa na tama kali bania iya jadi mak buta taru teh mak kok iya mak itu pak pada mi bola ya kon ka bola de ton roi di mangas so si minggu non roi itu nen reki kamera de ton roi talunga so non roi waju juga tu ko kamera mak bani talumpa di monro jadi non roi ji na sama de to ron iya na mak da ko sasaki na mangari di de nila enggak tamu ko tidak alasan non roi sapa ron na sama mai kana di ron na kamakiro iya nang kana bola non nang katau de non roi ka bola de non roi te bola lupa maka mandari sa di magaruru anem non roi memang nalapor nya le na maka dia mon rok aja na tapi aja taganggu ngelotik kang kibro mon wah aja na murusui kameletika gi setange pesan ni dia hidup di alamnya kita hidup kuda bani ko ka potuto lima ganggu mapagaruru kada aja mo ganggu dito nang kalau ganggu on roi mati on rabo ko tu on rabo selesai ya mandari tu mana nak jadi di kong kagak melo lalu na deule batu mana nak jadi dia aku tu kada me mak lalu mati on rabo ku ya me ka halal selesai ini makin yo po ini oh kesita ko pai lo di lapas samanu lo di lapas sanro nak ke ni apa
pada mati itu anaknya na pura taling asa wa anggota aku nih masih ngasih matu ya tuh di matolla saya aleta ini na tuh namanya gak tahu malah sama kalian saya kira ini yang penting saya sampaikan. Jadi usahakan kehidupan begitu Pak. Jadi yang penting ketakapu ya maka dia asam paja sunnah kena tepanan dengan insya Allah itu pasalamat kita. Maka dia puasa sunnah ya naruh tepanan ya pasti dapat tosi rutin aja tasalayar masing-masing nanti di situ kau akan dapat syafaat dari situ. Iya tiap sampai Pak maka sekit ya nu kada dijaji aja mau jalan dari. Dijaji masih kita tahu tapi dia mulai kali sikiri. Dijaji masih kita tapi mega tahu balik mega tuh kasih keluarga dan bantu. Dijaji maka ya anu pacicir remaga maka sekede. Dijaji dia dekat dengan Allah. Begitu jadi jangan ulama kita dari dulu maka ada perampok itu perampok yang kamu tahu itu amalan akat. Istilahnya kamu tahu itu napunai sido kutu amalan. Siaga gana Pak tahu lo salah wewa sifat bicara ini angka mana hanak kaput. Angka nakapu, angka sikiri khusus na din dulu pananungay di na pananungan alin. Ayun yung pa maka dayat to na gana mato to sipak makalilian na makaja. Iyai di de panirisan niya dito gaji na to pero matoy na makiro dito. Lap dirami ito kumakali mantap paboto daripada makali mantap ustas. Ito pa na kana mantap paboto baja di kumakali mantap ustas berarti to pero na to. Jadi makiro jadi masing-masing kita hanya berdoa mudah-mudahan Allah tetap memberi hidayah. Saya kira, ya Pengolongan.